Civil Hospital along si kacilang atum kang upen kacari kinangson. Kuami ekta week along pachatan dun si Karbiang Long District Mahila Samiti along tak ke pamandun. Difu Gurudwara long tak harap harap kep angdeng sikhanim akuru Guru Nanak amhang ke thek anik talong tu. Kardong Adaba biota long benili Villarban Cropi non biotang ton pen archwek tha kedam dang phai kunini phai inkoyarjo por phai kresira minute plikebra pho por malom dilai rong marjon kroa rong amikar mahinte rangachor sunia tisopi difu civil hospital female general ward along sekachelang bomalong pen kumarni pang thek thek the bangphu tangka sika suri phokep inhu pondet pusi phai kunini phai inkora pliarni mahinte rang sarpi pen pherang kyang no pachini don Difu Civil Hospital CCTV footage along pen ki pang theklong ateng pulote kang huwa bang inorvet bon pusi pachini lapen bang sopo thak Difu police station atlong ta FIR pidam et lopata pachini ponthu Anpata police atong pentalabang sopo thak ritali bom lopata nang pachini dun Cherok taw rar tum pela puson government hospital along setle kang hu hilolong popke phere me melo pusi ning chirinti Difu Civil Hospital authorities atum kelang cari dun pame medet mate kiton kelang atum ke pangkrea jok lopata pen an hospital along kisuka celang atum pen ning chirinti Ni ajo baji ko ana por bag do jita baji pani li kecini dadal hasita an gitu kan ni pengen no baji acha jo no mane ke ni li tai bam so ang ko masih bibi joy lo acha komalo kiso ge ni la so ni di mun pi sunia ki so pi acha kwan baga tangka lo kambo tang ini ke don rap nang pi pen ke suri poke pa tangka ke dulu ya suri poke ba dolo don rap nang ke rap ten pen hai acha non police pan nang li tum case pilo ma on so bang pidam lo pisi ko so bang pidam bang hai acha pidam me lo pisi kan hai acha inde hospital pan nang li tum da hospital authority bang ko pini karju mane ko pini ke koy do man to koy do mane ni tum da ya ta piti thider lo hai tenang tum tang kai modat mang tum hospital pan pachini lo ma nurse tu man than lo se la tum la dak le mu sar bang la pen la dak le net pen la to da pen lang ya na kisana ni ta hala kangbo anung we malom ajo kona por ene ke kangbo ke ala ni dikilan da chini de la so nung we pini security la so malom pa ton ke tot ke ton kilang to ma we ma abi so ju ge yok abi ni di sepu bang ha kisanan da dam lang so ju acha ke ni tu ma da thur pak lo pu an da bang lang ke acha police inu ta we abi inu ta vi acha sa tum don pia son lo ni kangbo ke big pen la do mobile ini lo pen torch ta ini do lo pen tarai di begar lo ko pilo do ne tarai di do pen ni ka ko tu pini ni ane nang cilang labli ter pe tempe nang cikap do tong manang cilang et eden lo pen ka cibit pen ni hormu ta do lo tempe nang cipan hormani pen lab kona rong sor ni isko rong rong mar jong so lom sinkro ro da lo ke dilai Kuami ekta week along pachaton don si Karbiang Long District Mahila Samiti along phai kunini phai inkora pliarni swarlo arani katalon dona birta ka news along birta nangli Karbiang Long District Mahila Samiti pen phai kunini phai inkora pliarni Kuami ekta week pharman methangasa hemrong swarlo arni padu Samiti amai phi kiran kalita pen kachi pham phi bona mai along India hamphang along swarlo rd la pen kp kikim along alang litum arpo pathak thanba Sayanika Barman Hamphang Klembang Ranjit Kumar Sen Lapen Bharalul Islam Atum Pensi Lamkithan Aklong Paledam Samitia Hemalong Boha ke do Banghini Au Korjang Atum Penda Jumisen Alun Parjupen Mai Mesen Pen Pachutpon Borjan constituency ke parlo angkang phai kunini phai ingora pliarni Lahorijan Sunday market along Borjan arat tumpen pherang ke mai ki pado pon biota karni sosa hemalong biota nangli
Borjan hawara rat pen pherang ke mai ki paman ponahut lam thik ke jai pon ke lang litum mithang ahema biri athing pi mate check ka jor damalong madu ham pha song tum sedame nang posi sak dun tedet nang ji pusi kachunu ri padopon athe ikhia dat ke do open le lahaya sa ke claim kali pusi ningje anpar da ham pha song do ana phanta kachunu ri pon thuke alang lituma motor ajo pherlo ta mentu ne pen ke chileng nang kok ta haiji lasiki khang dun tedet je phanta haladak malom aral utum pen pherang ke mai long chuning ri pon thu kila pula jen litum kami claim chodam ba karbar bepar le claim da asabu kasiksak dokok ajok sinon nilitum puthor nang litum hans tame kadang ke nang ke phakela puana je nilitum rong rup lo ba isi chongda claim chodam tum lo nonson alam balam imethang hem hong thulong imethang beri long ba theng pi chek lai Chujor ba claim susaan pusitame nilitum asabo siksak dokoklo people siksak ke nonson nilitum rong theng prang da dolo emithanga bari nane sigune rong ke pomo kisumut joy ke mune pula so fancy nilitum la chujor sponsor so thengpi so check ba so dak bari long do hormuan chujor ba theng prang chujor sisa puthot nilitum chujor da sungo bahola ke claim tumta sungkrung ke claim tumta wangpo so theng pinang nam banga we pule nili tumta chuyor thekte ko kola ke nam bang ta jong si hola tumhan ta chuyor thai we pule tumta chuyor thekte pen so chuyor thekte pilo nonson chuyor dun pola ke nam tumta wangpo ke ponji hut nonson elimina song ba song do la nanan sa la methang asong organization party do ulahai tum to alam kechipu ba kipu sorsa la so alam kali ni tum mothe nili tum ta kiduk kisung chuklem chodam kabe ajoine si lapu nangli tum phirang ki to anta nang chok halo pen hola emethang song do tumhan organization tumhan ta chuning rilo je nili tum ta chuklem chodam alangli tum ta so nang kerabdun ba nang rabdun dia phanle nang claim dun sonte nili tumda chuning ril ba nang pasik sak sida je phansi chuning ril rasi la alang li tum hanta chuning ri ke la pula nili tumta ajat ta chuklem ta ke ba Nomalam sopor phan biota mon tamanik sina GR Infra Projects Limited, Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint, and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbianglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Hurry up, hurry up. Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors, opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbianglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamo Piputhar Birtalong Wangtulo. Sumindar Adangalong Paikuni ni Pai Inkora Ketom Arni, Ingdeng Poro Pora Pokewangdeng. Sikani Makuru, Guru Nana Kamhang Ketek Arni along Pachiton Dunsi. Difurong Subi Guru Duara Longta, Alir Alon Pen Katalon Duna Birta, Peranki Pen Karni Salong Birta Nang Pale.
Sekanim akuru Guru Nanak ingdeng pharok phora phoke bangdeng amhang ki thek arni difurong supi Gurudwara along alirlon pentalon tun Difu Gurudwara Committee Amai Purachbir Singh Pens Adapapor Lama Ingthur Ponlo Bang Sofi Sikhanim Alokang Thirsika Kurupen Kapor Hipon Pado Labang So Katalona Jai Megalong Difurong Supi Angkang Kedo Sikhanim Kirimatum Gurudwara along Palidamsi Hirjumeka Johang Pado Difu along Bohagi 20 BNCRPF Assam Rifles Lapen Ongdong Atum Dach Dong Dunsi Hirjume Johang Dun Rinti আমি কথা এই ফটো দেখো যে আমার এই গুরুদ্বারা দেখো এই গুরুদ্বারাটো আজি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই আমাৰ শিখ ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তক আৰু প্ৰথমজনা গুৰু নানক দেৱজীৰ 550তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত অকল আমি দেখো এই শিখসকলে নহয় ইয়াত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে CRPF আসাম ৰাইফল আৰু আৰ্মিৰ তেওঁলোকৰ যিসকল জোৱান আছে সেই সকলো জোৱানো ইয়াত তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে আৰু অতি উলহ মালহেৰে আমি সকলো শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এই উৎসৱ পালন কৰিছোঁ আৰু দেখা যায় বিগত কেইবাবছৰ ধৰি ইয়াত অকল শিখ সম্প্ৰদায় নহয় ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলো আহি পেলাই এই উৎসৱত যোগদান কৰি আমাৰ এই উৎসৱটো সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিছে Nihang Donsuri Sports Club atum chipatir pi ponsi balibathar HS pathwa klamalong first sarupathar MSC Cup Football Tournament pathubong wangbom pen phaikuni ni phai inkora pli arni anke kijutsi semi final ke pathupona birta pherang anant terang pen kadnu salong birta nakpale Arnikang Sampor Pai Hinia Porpen Kipatu Kipang Cheng Ponalong Aluhi Sarpo Man Ben Sarupathar VDC Chairman Barim David Inkij Dongdun Anpa Darat Cyclem Bang Sangpi Handri Hansipi Lapen Kithigi Dingatum Chetongdun Bangsu Kipatu Ponalong Thonobi Polling Station Ben Waisong Polling Station Atup Angbong Si Patu Ponlo Kipatu Kicheng Pen Natnat Kipatu Terangatum Techiting Kruplo Lapen Bol Pumni Pen Chedai Koilo Tiebreaker Katiturahut Thonobi Polling Station Atum Bol Pum Thomlepen Waisong Polling Station Atum Bol Ipum Ansikipi Thek Chodajong Thongnokbe Polling Station atum ben bangso ki patu chpai ponsi angdungiti along chipali dunlo angdungiti ki patu ponji la ke Thongnokbe Polling Station ben hanjalangso Polling Station angbong si ke bangji phai kuni ni phai thom kep arni tili hinia porpen patu pon pupusi pangdak Semi final ke patu along ke patu ke theknai anong ila ke waisong Polling Station pen jersey number 15 Rohit Timong si chipalong pon lapen lasonong e sangpi handri hanse pi pen David ingti atum ading pensi pi pajur ponlo Angdungiti Kipatuari Nanglelia Dak Paikuni ni Pai Inkora Po Arni Hanjaglang Sopen Balipathar Swarlo Terangatum Angbong Friendly football match Padu Ponji Lapen Paikuni ni Pai Inkora Trok Arni Ingdengke Thomapan Kangwai Pontuji Lake Sapapani Polling Station Ben Waisong Polling Station Angbong Lapen ni Pai Inkora Trok Siani Referee Board Pentirika Bamai Tumangbong Friendly football match Padu Ponji Putapang Dak Birta Bangila Pans Kangton Punigla, Domitagmi, Korang Tuk.